Kunogli Shabilesi Itakwa Jesucristo Os Ibaon San Juan. Tana chok chakli Pascua shninq'eb la Judí titaqe'k li Jesús Jerusalén. Utkoxtabeb sarochoch li Dios eblaj k'ay boix, eblaj k'ay carner, uteblaj k'ay mukuy, okuy eblaj jalol ru tumin q'ojk'okeb aran. Kixchi jun xrapleb rik'in k'am, utkirisiyeb chixkunin sarochoch li Dios, rochb'ene u boix, uteb li carner, ixpaji lixtumineb la jalol ru tumin, ixpak lusiyat ixmexeb, utkixcherreeb lineke k'ayin mukuy. Isioma qainari, me quecho calle ni rochoch ni yuwa. Kenak utsay shole nishsolo naqtsibamil. Rikisha bala kochoch kahonak na shamnak linchor. Tuhanak ebla Judí ke chakok. Karuli etalil tako chakunak nakabalo ali. Li Jesús kishsumeb utkishche. Hukumak ni rochoch liyo sain, utchiru oship kutan tingwa klesik bichik. Kishche ebla Judí. Wakib roshkal chia shchalo kui lirochot liosain utla chachiroshi putanta aguaklesi. Vale Jesús dio atinak chirich lirochot li Dios unchik alish tzerkwal. Okanak sa lishkoklihik chicho sa chanqe li kamenak kenak sa shchole lishsolom nak akshtiom chak chihokain utkeshpa li santilhu utli atin jebil chakshpa li Jesús. Ratin likakwa